کوپر تلفونا داینا تاک بکارتینید گو ایکم تلفونا دستی بود جیهانه دا کو گرانیاوه 1.1 کیلو دریجیاوه 11 انچ بون. 10 سال پیچون تا کو کوپر شیای اوه داهنانه بخیتا بازاری اوه داهناناوی هاری دست بکرنا شوراشا تلفونا دستان کرد. کوپر دبیجید At the very beginning, 50 years ago, Di destpêkê de berî 5 salan gava got min hizir di telefona destî de kirî û me yek çêkir û me pêwendiyeke telefônê pêkir. Min zanîbû got rojekê wê her kes xwedî telefoneke desta be. کوپر خواه کسکی خوان بین و گجبین بناف دکد. او دبیجید که او دوه هیویه دایه که تکنولوژیا موبایلین سردم تازه دست بگیریه به پیشکفتنین خو که دشین شورشان ده بار پرورده و ساخلمیه دا دروز بکد. these were primitive times. Pêşesaziya şaneyî tenê fêr dike ka mirov çawa tiştan weke şoreşa perwerdehiyê, şoreşa tenduristî, guhertina tevahiya, têgiştina hevkariyê dike. Ji ber vê yekê ev tenê destpêk e. کوپر هزر دکد که ده تلفون واسا پیشکون که بدن مروی دا بلاو ببن و که آلاوه که هست بکرنا پیش وقت یا تندرستی مروفان و دبه که پادریجی بکوشینا انرژیا مروفان. I'm not crazy about what the modern cell phone looks like. Hemî deman dê wê tenduristiya we bipîve û her tiştek ne asayî dê de destnîşan bike. کوپر ده همان دم دا دامبوه دکد که اوه داهنانه نباشین خوشی هنه و او کاریگری نرینی ین تورین مدیا جواکی هین وکو او گریدانا به انترنت و هر وصار خوشگرن برزاروکان که بگهنه بابت خراب. My most negative opinion is we don't have any privacy anymore. Nerîna min ya herî neyînî ew e got îdî taybetmendiya me nemaye ji ber got her tiştekê li ser me niha li cihekî tê tomarkirin û ger kesek heza wî gelek li ser hebe dikare wan bi dest bixe. Zararای اوان داهنانین تلفونین جیر داهاتینه بجه گرن. کوپر دبیجید هشتا گلک تشت هنه کو افیر نبویه حتی کو بکنی و گودی هش از نزانم تیک تاک چیه. هاتین مای دنگ امریکا واشنطن